Kazakhstan, Yerevan Kerzulov. Setkarına 5 metre. Toasty. Dyscyplina, stres Adziu. Dobra, Rafter. And on cage 2, your winner by unanimous decision in the red corner representing Brazil, Yoseni Oliveira. Marda güzel. Żołd na dół, tak nie żołd nie znaczy. Jechać z stopka biegnie. And now entering cage 1 in the blue corner representing Mexico, Jorge Antonio Lopez. And his opponent in the red corner representing RNAU, Victor Janishbek. And now, Hadi canım.
Bigi, mera, dastar, dos dastar şu. Bigi. Giriftangi, dasta, giriftangi. Kes. Gel, bana otur. Tolku Nurdin. Tolku. Bıkaşısı. Mera, dastar, Urdangi. Koşa bana mı dastar? Hop, kama kak. Koşa da bakın. Bıkaştırma. Güzel okuyorduk ya. Güzel. Geldik ya. Toast etsin.